thil mak chhuichhuah thei lohte yeti thun thu emo snowman rap om emo anti thin eram sa ti bai om tak chan sin hian soi a hlo thin viau maya ma se chiang taka fin fi ana om lem si lo ni report sang ten the luta thalak mak tak te po omin vura ke hniak te po om bok thin takna ataka mu thu chiang taka han soi tur chu an om lem lo zirtian a sang chun yeti hi malai mishing te thla ania mun pil ril tak tuna ke ni mishing te tlo ngai lo na an omani an tia amai ro chu yeti hi mi puin an lau hle maya thokat lai phei chun a chan sin hian soi hat a hloa tun thlenga khovel thil mak zinga chhuichhuah thei lo lian ber polami anita ni Loch Ness monster hi sea monster anti maya Loch Ness Scotland tui nuai thuk taka omni nan soi tui chunga ram sa mak lang lam tak thon thu le muni ein soi hi chu engrama po hian kan lo om zel ta ve zong ani hi mo tak po ni thei thaut la si ni mitam takin he ram sa mak tak mu tum hian elai mun lo chi an pan chok thin reng ani Loch Ness monster chung sanga hiri po atam hle maya chuti rolin chen kha chuan dinosaur thla zinga mi kha ni nge in an ngai ni chen kha dang le te chuan tui nuai thuk lama ram sa chikhat maksak ve rim ni te po in an ring thung ani Lost City of Atlantis he ko pui bo le mu thei tak lo hi ko vel mun sang soi lo ber zinga mi le thontunga pol tak ani hial ome e Atlantis clear ka ra hian tur ma in wishing cheng an lo om to thin nia rin na oma mase a leilunga cheng te sual lu tu wang le an kho sak phung a chiat tak nu chuan Greek pathian Jews chu an chunga thin ur ta leya ti chuan pathian dang te som khomin he thliar ka ri tuya a chim pil tir ta ni in an sei thin ani chu ero chu thon thu mai ni ta se Atlantis sanchin hi Plato thu ji ka po mu tur a om tlat sia chu wang chuan he ko pui hi alo om tak em ni tia in hial na nasatak alo chuwa pha ta hial ani the Mary Celeste he lunga thil thleng mak tak mai chu longkhal tu le enkol tu nei reng lo char ania lifeboat a phur te chau bo loi si ania tharuk chung dai tur eile in a om vek loi sia he long Mary Celeste chuang te chung a hian engthil nge thleng ta chule he zonei chan lei theilo thil mak tak ani ta ni Jack the Ripper he mi tha mang tak mai hi kumsang hazaria somriat pariata nasataka che ta tangkhan alo larin lo a hlo ta hle maya tuai moin thu nu chin tual that thin tu ni na in soya chuta ming te chu media lamin an lo ti lar ta ni ami tha te hi arongin ara phlak theilea no chi zor te chu a that na sa zual le ni chutiang te ka mishing that hem se chu an thil ti chan le that tu chui chhuwa thei tak reng lo chu amak na ani ta ni The Green Children ulpita no pangshing an ti te chu no pang pani ni in ulpit khuwa Suffolk UK a kumzabi som pani na live khan aron in lan thina hemi unaw pani me chele mi pa te hi anvun a hring vek maya thil dang zonga chon mi pa ngai ang ani thung rong mak tak an manga thil engman ei du lo anhu dewa anvun hring chu a re ve ta saprong an zir nuin Land of Saint Martin atanga local an ni thuan soya chu mun chu thim takania achan chu ni hi horizon chung lam sang taka a eng phak lo miaw tin ni an paran rol te en kola darian sheta ka chuan lueng an lo zui zel ta ichon ulpit khuwa hi an lo thleng ta ni nan soi theory then khata tanga chui dan chuan hengno pangte chuana ber chu all the earth children parallel dimension children emo extraterrestrial children emo ni ti zong hi ni the Potomsky crater kumsang khazakwa somli pakwa khan geologist Vadim Kalpakov chu Siberia thilpoimo taka expedition nei turin akala Kalpakov chu ramtlo powak lo thlengin akal tawak maya chulai vela yakut mi te chon helai tang chuan kalzel to su ti in an lo soi thaya songlai ram ngo pilri la son ram huai mun hlom takoma ram sa poin an pumpel zela sin ti in an lo shila ani ho chun Fire Eagle nest an ti maya
chumi bul hnai om hrim hrim chu an dam lo ngal zel ani ngot maya mi then khat pe chu sul nu om mi lovin an bo thin ani ti in an hril boka science lam tui mi ti taka kolpakov chu chung thon thu te chuan ati zam hran lo ma se ram hnuai thil awa mu chuan a thong hle maya mun khuwa crater tlang kang wanga om ni om tak zau le lian lu tu khi nia ma se kolpakov chuan kummak ta duai liam ta tang to khan helai vela hian tlang kang om lo ti chu a hriat sa ni box sia he crater la hi ala thar lam view tlat sia kolpakov chuan kumzan hi somnga liam ta vela tanga lo om tran khani in a ringa abul hnai vela thing om da na tang hian a rei to le la thar lam dan chu an chu thei miaw ani he crater an mu chu tang hian tuin nge engin nge he thil khuar lian le zau tak mai hi siam ta ang le chu thil tang chuan theory stam takaron piang ta hial reng ani wethen khat le ama kolpakov chuan khovel pon atanga lunglo tlain a siam ni in a ring bera mase he crater hi chu mundanga meteorite site tenen chuan ain anglo hlea danglam hlak mai ni chuti rualin rin thu theu theu then khat dangla chuan tlang kang volcano wang ani e an lo ti ve nok boka lema chuiril deuh chuan khovel pon mi UFO chu he crater nuai hian om ni nge in an ngai bok kumsang ni panga khan thil thar hriat le mu chu a base in expedition po nei ania mase lungai na le van doina a thleng tatlat expedition kai hroi tu per mai chu ka crater atanga kilometer tlem te a om lain lungna in a thithut maya abul vela khuwa cheng te chuan chu thi na chu crater wanga ngain thil om le thil thalo takin crater kha a chen chil tlat ni in an ngai ta ni the Bovet Island a South Atlantic tuipui monga longhlui mu ania he mun hi khovel mun kho har thlak zinga pakhata puan ani to reng bok ani heta tanga khomol nai ber chu Antarctica nia heta tang hian kilometer sang khaza sari ayama hla omani he thler ka ra hian tu man cheng to lawa kumsang khaza ko somluk pali khan South Africa tangin British expedition chu he thler ka ra hian an luta ichon thler ka ra tuipui teng sola longhluian huchuak ta ni longa tanga hlavak lova longkarna mol le kopar tengte alo omboka maktak main longchu alo la himpial maya mase expedition party chuan passenger te sul nu reng reng an mulo thung si ni chubaka long anan envel atang hian eng company tange ti le khoiram tange ti hriat theina tur thil engma om ta box si lo ni chuaya makle zolta chu kumni nuwa expedition dang chu Bovet Island na an tir le a chuta za chuan longkha sulnu reng nei lovin about a dei maya abul nai vela thil om aman mu te po kha alo bo vek maya hi tuntlenga achan hriat chu theilo ani ta ni the Hesdalen lights kumsang ha zakwa songko pasari khan Herald Del chu achung tenen Valley of Hesdalen Norway Andriaka thimdon lamda rukle chan ve nuwa Herald chu ahan o turin pon achuka chuti lai tak chuan thil eng kil thum nei hi achung zon van bo ruaka chuan phezek zek reng hi a hmuwa Herald chuan afa te entir ve tumin atlan lul le ta thuaya mase minute tlem te hnuwa eng chu abo le ta dei mai ni Herald thi helaya Hesdalen light puthin tu te zinga mi ani ve ta ni hemuna hian kumzabi som pakwana vela tang khan eng maktak an mu thin thu han lo record fau to nge nge kumsang ha zakwa somriat vel phei ka chuan an mungun leya tar khata mi som ni lai eyewitness report om thin hialani scientist an achan anzir chiang zela theory then khat chuan ionas das wangte boruaka thil engemo al wangte le UFO ni berin an soini Foo Fighters Foo Fighters si indo pui pani na live vela UFO an mu thin thu soina nia indo line indo longa fighter pilot le longsi paiten wana eng magdanglam takan mu thina an chung zona thleng silvara siam ang tak thlok fu an mu thin bokani kumsang ha zakwa somli pani top lam khan Royal Air Force pilot chuan Hurricane fighter plane an ti chu friend chung zona khala chuti lai chuan an thlona lam hoi zong chuan eng maktak mai pani hian aron pan chu muta a athlona khal koi tak vak nu po in eng chuan an ron zui zel ka tho mai sia
mase kilometer tlem te chi in anin nai to tia chuan an bo ta mi mai ni Solomon Island a long sipai te po in silver rong lir za songa lai wana thlok mup mup an mu thu an lo report ve bok chungan thil mu thlok khau rum ri chu makdanglam takania keini thlona angin thlale mei ti vel anei velem lo ni in report na chuan an soitel bokani mase chungan thil report te chuan in do pui to ma kha chuan ngaisak a hlovak lem lo ni The Alienmore Lighthouse Mystery kumsang khazakua khan Scottish Island of Alienmore minung omchhun te chu lighthouse keeper pathum te anni lighthouse si soifi alok te ang lighthouse su tuifin riat pu thiar kar emo khomwal emo longmi te signal pe tu le chanchin thil tu te omna nia Christmas zo tu ka chuan chu thiar kar a chuan long alo thlengta a lighthouse keeper te chuan long bung ro lak chuan hmuna chuan an lo muak tami lo maya long chuan a hon han ti riwak waka signal light ati en choi po chuan ron cha chang tu reng reng han lo lang ta lo ni an bo chani tun thlenga hriat chu thei lo alo ni ta ni The Red Pet Mansion kumsang azakwa pakhat khan Ada Maria Mills Red Pet le afapa Clifford chu an ina tha ania ada hi nuho salutu kania mase rheumatoid arthritis na vei ani afapa chu risel takani thunga Canadian bar exam nei mai turani newspaper pakhat chuan Clifford khan a exam tu ril ruha aboi na nuwa thata ama in that le ta ni nan nga ya newspaper dang chuan red party khan anat na wangin muthil thelo neya anun na ti to patum hiala afapa in lodan atum na lama ani po chu aka palta ni na soibok coronary na doctora tanga chansin na mu chu anu ne nan thi ni khan Clifford kha aphung zola reilo te chu mumal nei lovin aril ru aboi ta ni ti in a report book chidei Thursday tlai thleng ania anu darkar somli pariat vela phu manni han chui vak ngai na an hriat miau si lo wangin cholkar liam nu chuan soizui an hlota vak lo ni Red Pet Mansion murder tia soini in thi chan hriat chu thei lo le makti in Canadian history a alo chuang ta ni The Marilyn Incident January sanghazaria somliat pakua khan Vienna khopona sapel tu te cholna thin khote takte te ya ruang pani charania hi khovel makti anitani Voikachu Archduke of Austria Hungary Prince Radolf le ami mangai Baroness Mary Vetsera te chu Mayor Linkwa ria buka antlzala chutia anmulai chu ka hlumani tani hethil mak intran dan chu Prince Radolf pa Emperor Franz Joseph Khan chanchin lungchiat thlak thup le ti re turin order siama hi achan ni the omber chu Radolf Khan Belgian lalfanu nupuya nei reng chungin Vetsera chu angai zong tlat pekani an panian thi nu chuan thup nan Mary Vetsera I ruang chu aruka phu manita a kausan po vuina huna man an phal sak taloni anhuwa thutang alo om le ta a Radolf Kha amel maten turin an thraya amai ro chu emperor son po pasil dana chuan Radolf Khan aril rupu ai de olain abial nu le ama ain ti hlumta ani aring tlatani pop chuan catholic dana in phum arim titani kumsang hazko som paruka emperor a thi nuin chumite pani thi dan dik tak chu alo lang chuak thei don tangem thuthang mak tak zong ani nge ye kumza ai tamma ave nu po in ti lo tak ala ni fahu meya theories azon mani in that ti te political thila tha ti te Vetserai chung le khaten Radolf Azuri la hian an that zok aniang an ti talong mai ni